Usruti aku yang gomari cododan aku ding daing tadi yo daing tadi yo maromo aku mudung kular jauh. Usruti aku yang gomari cododan aku ding daing tadi yo daing tadi yo maromo aku mudung kular jauh keluarga Stanis aku hakilon gitu kole Yaris aidu angkan anak Aris cairat diwa tuka di seso limbang tacik bilar ngokabe mosenai landing bantil majari pilih ya ikut ngancing lami rahit lain telanding deveng sing dereng kurungan teken telanding lemanga sing wara kurut ngoteng tara ya anak Aris landing ranggi kita yone naik na kita one nawa apa ada tuang one buku Amsal ai pikir dende aguman kali ukabeang bara beko beki bantil sengaji biang salang gerak singga ho ya kan lalis kone sain rangga rewes ngone bekeken kurtoto aku sekayone golon wawahia bantil majari biang salang gerak hia kut nganceng lamirah itu lain maromo ke ngagu kain kalir keluarga besar cewen ende naguman parong Yariso maromo ini pasang senjata nana nikah hemong moringaran eme kurtusuk peluru nukle mori suju caga ulu ege gagu gege kita de ende aguma keng kule kaing ngasanda si kaing laing maromo parong tadang ke sangerda teke payung kurit mbawi teke dongkar limbang olah age agu giga kita awotan apa puaho ay ngai pedek di KKB itu kita ta giga agu gege ngasanda si kai lain tapi peras bengkas ay polituang nane navan nika one mai Amsal nikala kohanang koem kalinana bolo mai ranga de mori ada misi mai toni de mori toy maromo hitus ke ngagu kain gesara gutilir pangagu ngaung labang asikai labang dema nakrona ngasamboe kore ite atalu jumud lemak emas kurketep sangger keng kamping jari agu dedek lembang Greta Madewa sanggar gesar getili yo maromo hitus keng hitus kain tetombo tetikibol laku rabang emas dike mulu jirite kepok Jadi Mustani sabu ibu itu koordinasi Pak Aris Abu Lawang iti sanggen beki asikai atau mengarana kita komisahu sini dia mori tiba dia perilaku koordinasi kampung mori kita komisang dulu klite CL taruh menjadi sana itu kan kiri pantan mori
sama-sama ngaji berita komisi. Yuk, terus. Oh seruti aku yang gomari jodoh anak dong ding daing tadi yo daing tadi yo maromo aku mutung kular jauh keluarga Stanis aku hakilon gitu kole Yaris aidu wangkan anak Aris cahirat di batu kadiseso limbang tacik bilar ngokabe mosenai landing bantil majari pilih ya ikut ngancing lami rahit lain telanding deveng sing dereng kurungan teken telanding lemanga sing bara kurut ngoteng tara ya anak Aris landing ranggi kita yone naik na kita one nawa apa ada tuang one buku Amsal ai pikir denda aguman kali ukadang bara beko weki bantil sengaji biang salang gerak sehingga ya kan lalis kone sain rangga rewes kone bekeken kurtoto agus sekayone golon bahwa hiya bantil majari biang salang gerak hiya kut nganceng lamirah itu aing maromo ke ngagu kain kalir keluarga besar ceren ende naguman para Yariso maromo ini pasang senjata nana nikah emong moringaran eme kurtusuk peluru nukle mori suju caga ulu age gagu gege kita de ende aguma keng kule kaing ngasanda si kaing laing maromo porong tadang ke sangerda teke payung kulit kembawi teke dongkar limbang olah age giagu giga kita awotan apa puaho ay ngay pedek di KKB itu kita ada giga agu gege ngasanda si kai lain tapi beras bengkas ay polituang nane navan nika one mai Amsal nikalakohan ang koem kalinana bolo may ranga de mori ada misi may toni de mori toy maromo hitus ke ngagu kaing gisara gutilir pangagu ngaung labang asikay labang ndema nakrona ngasamboy kore ite atalu jumud lemak emas kurketep sangger keng kamping jari agu dedek lembang Greta Madewa sanggar gesar getili yo maromo hitus keng hitus kain tetombo tetikibol laku lapang emas dike mulu jurite kepok Ngaji di Mustani sabu ibu itu kule ngaji Pak Aris aku lawang iti sanggen beki asikai atau mengarana kita komisahu sini dia murid tiba dia perilaku kudu ngaji kampi murid kita komisan dulu klite CL taruh menjadi sana itu kan kiri pantan murid sama-sama ngaji kita komisan